Badu baju kot ya uba keteng uba kilbat kal kengo nak snong khat armel mele melayu ra ai kus nam pisa ka ba apholak tengka haden belangat ikdo kha ka ba kia sau gilutam hakajinya kop khwai ka long hak si sajan ka khat khnai tring naitung ajabsan hapung hamaulang ren eastern west kasihil ya kani kijinya kop khwai la penlong dak kenhu nyong ba rm hakablawan ya simenta kipai ba na keleng gijaka jong kejela bat kumju na ba jela kum na asam kat kum ke jingtip kumbang ro hajar ngot tam mai gi rawan man simenta hakan ni gi kop khwai hakan ni gi kop khwai uba du la penon kam da we ban khwai ban kadai ka sen ka basau haka jinglek presyang jong o ban le simenta hakum kan ni gi kop khwai bat kan ni ka sngi kadai ka ba don bok bahaya u ban yo ra sndon ya kanam ban nengkong. Dia kata orang first price ke dia mana abad kita ada pula di kuai de we ni bernyang ni de we di kuai di pak tan de we ni ke pak bingung dia nak kena sin dia price sama taksi ni pas tag tak ni aduh dia price mentah pun sin nama ke juga kuai baik sin mah dia bila nak kun nomor we yang mana ni sanut kun dikerayu mas ni nya kali lokal taksi katrong jong ni jong kiwai sebelah tem tasgi ka bok ya pi hadu pula bila la bantin la jong truk sendan nya la jong kamar jong ban sing kamu jong ni alang malik ni run kamar bisa nomor la video akan no ka bentar alang malik ba WhatsApp malik kata ai kadai apa nang kumayu se orang kan jing ong pa niru Em keteng we pimbo kilbat karnuat ja nasionong melim sau kilo arspa berkuai kerap champion lawan ai sini ai berkata saya balajong ada saya Asus tiket mbak, asus tiket. को मिला है आपका 20 लाख। सही के tiket mau penyisa. कैश मिल रहा है। Isu tiket. उनका मछली भी है। Apa nak? kan tiket semua Dia minta dengan karena sesudon. Ya, ini berat, bukan berat ya. Ya, tiket nomor R Henyo Iwe R. Jadi kira kau 1 kilo arspa berapa Iwe gram nak pun berikang. Dari mana? Dari babi. Dah aku ni slip. Dah. Ya, cek. R Nyo Iwe R. Tiket nomor. Kau dia kerja kah? Kedok kah? Sao R Ra Iwe Te Kalabiang 20 लाख ये कर रहे हैं उनको 20 लाख Kalabiang ne ba long nang man pni ha ka YouTube ya piban penpau dot kemat long ni la yang ta rang ba mau beli kalau kamai kalau enggak kamai sekelur sisiru ni le pni yang YouTube halaka kamai kata ta buat kam chane ki kwai i tharai siang nang te baba hi nan kri sho ben ko lapo million kadarmer 20 लाख Kidai nak ikor kijat kayu bang supeli lor ni api kemudian. Kor kargangor nampak melim. Te sat khot pun api apa melim. Bado, te kidai sibon bado. Ba pila yo ikan ega price. Te sat away kejikane. Pila juyo nem ya kikadan kiba akmat. Lakanong minta kasniar bolak, lakanong sprau ne kesan buat minta karakter. Hak kidai kisdam, buat kidai kibenai. First time minta. Te pilale kuai kat nos neme hakata joki. Tang sasnam. Te minta hakabasau pila yo ya kene ka kadan kemenikang.
Te nak kali ni pis kenten nak kenten kumba ai kumlai pun rawan ne syukran nak kenten nai bapis ke kumno bapiyo ai kena kapras pila beraji keren nak kenta jopi kenten nak kenten melai baret mau baduk langsung mulai sibuk ni Bas kentirak tiru semua mulai terkerat mulai ini foundation lama kalau bisa dan hari ini berpeluang dari ngatang ke dia orang buat sini dia orang yang nak apa dari sini ini penjat berok de baret kasihan de baret baik baduk de baduk baik penibu ketai komisian ke don hantai ngira dat henlot iwei bisa bahkan don ke jingduna de ke jingtam ha keto ke jingkai dengan ada kakti hado ka mission ya ka pisah jo pi arkulat te mentangan clear pe kinhon baiknya badra baik ada ke pisah ne pi kwa banyo hantai ada pi kwa banyo ro ngenyo ka mission menta lahun tau sa ka we pi hon pinra baik jang dosa kawai ke kampung san ke kuam kli kata de baret bado bado pi sio kumno ya kane ke jik pria jonge pi sio biang ne idang don jik duna ne kumno pi sio kumno ya kane jik pria jembar simle bajengi ke grup biang ha ta kumle shibon bado ba pila ai komen yang ni ba biang menta ta kumle shibon leksok boleh nak kau pi tu boleh nak kau yang ada tersiam kena kepisah bana onai jika tak apa boleh ti jika syukur kena ma pindro penyo rasa kita wan ya rapor lah kuai dia siapa dia kena ka ator madu mana sih dikerare wan apa yang langsung mesti kau satu mesti kau lelah satu kena mesti kau lelah satu bal berkadok tu तो पास बडो coba berfabat terus kak penpai baru kan oh stop aja pas bडो Tan Mariau, oh nang ni Ramsik Tan Mariau, oh dia dah Eastern West kemud ba, toh, tempat Eastern West. Tapi nak jujur dia ambil kena ke Bahakmah. Ada minta, kita ni kau kena senam. Tak perlu simpan pisau pun ni, jika dia jangan yang dia apa, orang yang minta. Kebiang, tak perlu simpan apa, baik nilainya baik pisau, pihun pinhun berapanya, pinap niau saya dengan pisau. Pun, de pidon perlok bania sekarang lang adu sinong. To, kena sok saya pun nak sinong. Badan ra kada kepisah, kumba pilahun, kumba pilah syami ini, kumba pilah komen ini, ba kebiangan kemudian ra kada kepisah. Ka bang ni ai nak ke dosep jopi berkapras ba pilah ikon stong. To kena sok. Oba, dan malai ke menong lai nak kita. Allah akan hamle de pidai sinong nang no 3 lakh milegan mau orang tho de krishna tu pila juga tak nami kena kedan bahabak kemak tiga de kesen kebandikang ne kumno tapi sekarang kumno ya janji dia jeng yang ne diam ba tu boleh sibo ba mek kena kepisah lelak ni la nyau ba bagi lakai macen ro bang ngirang ini ba gerak kena kepisah dah ke ba pinhun bad rabetnya pin haban nyau hang ne rabet tak boleh sibo bun ki pergi